Dobar dan, Maja Horvat, Croatia osiguranje. Drago mi je, izvolite, uđite, ja sam Ivo. Dakle, vas zanima osiguranje od loma stroja. Tako je, što moram znati? Osigurati možete različite strojeve, instalacije, prateću opremu, mobilni ili statični stroj, čak i ako je posuđen. Vaše učešće u šteti u pravilu iznosi 10%. A što biste vi htjeli osigurati? Server. Server. I to ne bilo kakav server, moj server, dođite. Evo, ovo je srce moje tvrtke, svaki kvar na njemu znači potpuno blokadu našeg poslovanja. Shvaćam, nema problema. Sastavit ću vam ponudu samo da napišem podatke. Evo, ja sam vam pripremio dokumentaciju i molim vas, samo požurite s tom policom. I još nešto. Uz doplatu od 30% na premiju nema učešća u šteti. Sjajno.